Lagip ti napalabas. May samanen anaimbag, naragsak kana bendisyon nga aldaw kada kayo amin papagayam. Maminsan pa'y, pagyamanan da kayo manan amin iti kanayon nga in kay panagdengdengeg, dito'y nanumo at channel tayo. Agyaman kami kadag iti likes kan comments yo. Namnamaan nyo anabasa mi amin dagita. Kat sapay kuma, ta itultuloy yulat ta timang suporta kada kami. Iti kasta kat adadupay a drama ti income isagot kada kayo. Ti surat ngayon ta drama ita kat manipod iti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan a Marife, ti probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naawisakmet a nagsurat takayat kumet a paidrama toy pakasaritaan ti biagmi nga agassawa. Bareng kunak no makaibati iti adal kadag iti amin a makangeg. Nang runa kadag iti kapadpada wenno kaug-ugali ti asawak a na pride. Jak amo tano maminsan saan a maaw-awatan ti ugali na. Ketapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Ni, papanam Joey, nakapulas ka mat. Mapanak maki-birthday ba kahit? Birthday ka no kat ni Jaira ita. Tika di anak ni Kagawad Teresa, tidakda ka mata? Wen. Apay, inawis da ka aya? Saan? Ang uray Mapanak lata. Na, apay di ka mabain? Saan da ka matgayam nga inawis, nga mapankakit din? Ay na, saanin nga uso ti awis-awis ita ba kahit? No nangig mo nga addapas ka, no padaya, mapan ka. Takasla inawis da ka matlaangin kasjay. Ay, jak kamukan ka, Joey. Di ka laagbain iti kastangar aramidam. Awan tinakababay ni tar aramidat. Ta sa anak mo't nga agtaktakaw bakit? Wen ngamday talamang namnam ay ti aramidam. Imbis nga agbirok ka iti pagtrabahuam, saan mat, taday takit din mapan makipangpangan kadagiti agpasken ti sipsiputam. Ay kat ugali na bakit? Dayta ti kunada amarkang Pilipino. Nang runa kadagiti Ilocano. Nay, nagadumot ng tilabaan bakit? Ay, wan nga rod lakay. Naurnungan nga miniti murang tayo. Ala, dumanden ka dita, tatulungan ka nga aglaba. Sige man nga rod. Tani, amangan no jak malpas adagos daytoy, no si isyak laang ti aglaba. Iso nga rod ako nakatulungan ka, hantap no mabibiit. Sayang matidarang ti init. Tulungan kan, tapno malpas adagos. Agyaman ako na ilakay. Rabien, nga maging gaita, awan pa'y ni Joey. Ay, wan nga rod nanang. Sa dino ngamin kano ay tinapanan na. Diyaka mo nanang, saan mata nagpakpakada kanya? Ay una yun, day dya tao. Dakkalan ti anak yaw, nga maging gaita, awan pa'y makitak mat, nagbaliwan na. Ay nakunayon nanang. Kinapudno na, dayta ti kanayon apagapapaan mi iti anak yo. Malaksid nga to ti pride na. Day talaang mangnamnam ay ti kayat na. Sapay agungat no dilawag. Ay, wan nga rod. Inyog ubing na nga minon ti kasjay nga ugali na balasang kao. Di na kayat ti agpaabak kan madaldalaw. Kunak nga rod no nagbalbaliwan idi na nga sawa. Saan magtakas la nakarkaro pa'y kit din? Marife, mangal! Marife! At daytan, simang putan tinalaing nga anak liyo nanang. Ay, una yan. Kasla na bartak pa'y. Marife! Ay, katanya pa'y ngay. As usual, nanang. Ay, nagalasan ti kasta nga ugali na. Mabit lang, tasabatak e Jerwar ti asawak nanang.
Nasaya at mata nakariingkan. Anya nga oras ka manan aya simmangpet idirabi eh. Alas 2 samat na jayan bakit? Ay unay matdaytan. Tumandakan, Marife. Di mo nituloy ti bagam. Ala, agrubot ka nga rudan tamapantay ja barangay hall. Ada ka no iwaras da libre abagas nga gapoy ti gobyerno. Anya? Ay saan? Di ka mapan? Ne, taapay mat Joey. Sayang mat day jay ah. Mawarasan ka no mat amin, ta per head ti pamay anda. Basta di ka mapan. Apay, di ka mabain amapan makipilpila ije barangay hall? Ne, awan mat makitak adakas no bilang lakay. Ken maysa, pagsayaatan mat day jay. Ay basta. Apay, awan ka nun tayo na ya. Awan bagasin? Adapay mat kiti ah. Ang isupay agatangan ta. 5 kilo kat titunggal tao. Iso ang mapanta. Ay nukulak di ka mapan. Di ka mapapan. Ibagatan to kid din asaan kayo akabala na pakanan. Joy! Basta di ka mapapan, period! Maminsan lang tisaw, Marife! Apa di ka imay nga ije barangay hall itay, Marife, balasang ko. Ay, mapanak ko mananang. Gamsaan matakayat ni Joy. Anya, ne, tapay ka now. Jakam mo nanang. Masurunak nga rod. Jak mauawatan ti ugali na. Kababain ka no ti mapan makipilpila. Ngam no iso ti mapan makidaya. Awan mababain na. Ay, una yan di asawam. Sayang magtibagas. Isupay kumaagatangan yaw. Imbagak daytan ken kuana. Ang awan madlanta. Talaga natangken ti ulo di anak yun nanang. Ay, sos. Kunanan samat no baknang. Apay no padasam man adagdagan ni Joey. Tagsapul mo tan iti panggadan na. Nangruna kat agiskwilan taon di anak yaw. Ay na, tanak no dagdagak nanang. Iso abay bayaklatan ah. Nasaysayaatan asyak ti agtrabaho ngam ti iso ti dagdagak. Sigurado nga nga aga pa kami laeng no aramidak day tananang. Ay, una yan day di atao. Bayam, takasaritak tuman ni Joey balasang kaw. Wala lang. Padasan niyo akasarita. Parang da kayo ti danggan na. Sumragak kas babaunan da Madam Mila. Apay asumrag ka ababaunan. Di ka lagbain mat Marife. Ne, anya kay kumatipagbain ak Joey. Nalinis mat at trabaho day jay. Ay saan? Ibabain naklaang asawam no kasta ti aramidam. Apay akasta ka Joey. Amumat nga ado ti utang ta. Kasanuta ngay ang makabayad no awan ti agtrabaho ka data. Kan maysa, anya ngay ti kanan tayo no sa anak nga agtrabaho. Basta, di ka mapan agkatkatulong. Takababain. Anya? Sige. Palubusan kang agtrabaho. Basta saan nakatulong. No agsapol ka iti sa bali a pagtrabahoam, saan ababaunan. Opisina ti kayat ko para kan ka. Iso nga minti maibagay kan ka. Iso nga iso ti pag-applyan. Bakit? Anya kumangay nga opisina ti pag-aplayak. Kat sa anak mat anak katurpos iti kursok. Agpada tamat nga awan nalpas na. Ay, basta. No saan nga opisina ti pagtrabahoam, uray saan kan nga agtrabaho. Agtalinaid kalatan dito balay. Ay wanam ti anak ta. Tasyak ti mapanagbirok iti pagtrabahwak. Sangkay bagam asika ti mapan agbirok iti pagtrabahuam. Angam aging gaita, di ka mat aggunggunay. At adu mat ti saom, ngam ti trabahom, Joey. Bakit? Addaasi ti Diyos. Amo ka saan na tayo abaybayan? Di kagdanag. Ta saan tayo mat nga agbisin? God will provide kunakmanan. Awanan may saang, Joey. Apay, naibusan tay binulod ko abagaskin ni nanang, idi namin sa nakalman? Naibusan ah. Ay, kasanungatan. Inak umutang ija istor ni Nana Janet. Saan nga iya istor? Kababain. Amangan no pagchismisan daman ti tao ijayan. Katura
tartarayan Tinapatag, saan tayong agbisin? Ay saan? Ijay ayanda na ng tipapanam. Anya, katno di tapay laang nabaybayadan ti binulod ta kadakwada. Nakababain pa ikit din. Taisula ka na yun ng ti pagtartarayan ta. Maan ano ngay? Isumot ti inak. Amom, ti maysa nga ina, di na itulok nga agbisin ti anak na. Isu amapan ka, ta sigurado nga ikan na kadayay. Mabain akong amapan ija balayda. Numabain ka, siya akong timapan. No palubusan na kumangamin nga agtrabaho, di saan ta kumanga agot utang akastoy? At dayta ka manen, Marife. Mangrugi ka manen ako na. No kasanumat nga Uston! O sige. Tama pa na kiyay balay dananang. Di kan rumwar, ta siyak timapan agdiskitar iti bagas. Saan ka na rumwar bakit? Imbagta di magas ka, Joey Barok. Mangala ka iti sidaan nyo. Ado ti pinalingki ka masida. Gudwa umon, tapno ada sidaan nyo. Ha? Ay, kuha na nang. Saanan? Ado ti masiday di balay. Nangalaan nyo ngay. Ay kat pinalingki ka na nang. Alakit din. Ado ti masiday di balay kunak manen nanang. Sige, tama pa na kon. Napanan ni Joey. Amoklat na nagulbud manan. Amokon kat ti ugali na itamanugang ko. Uray agdadatang awananda. Ibaga ng adda. Ay, una yan ay aday tamanugang ko. Talaga na pride. Tidakas na. Ti anak ko mo, tinakakaasi iti kasta nga ugalyen na. Masurudak man ako nakon. Naimbag arabihim, anak kao. Kastamat kada kayo, tatang. Nakapasyar kayo, mat. Wain, tao may kuyawis di panakimisa tayo inton bigat. Iba kami di asawam, tao may tumait. Agkukuyog tayo tao na mapanidya simbaan. Hintay makimisa, tagdanggag tayo iti sa uti Diyos. Ay na, saan akayat ni Joey ti makimisa, tatang? Di mo pa'y laging bagbaga, di nakayat ko naman. Kasla diyo am mo ti asawak, tatang. Ay, kat panasim lata, nga awisan, anak ka. Ay, numabalin la kumalaang adiktaran ni Apo Padi nga ti isermon na inton bigat ket may papan kadagiti sadot ken na pride nga asawa. Talaga pilitak amapan makimisa ti asawak tapno mangeg na, tatang. Ay katanyagay ti ammo tayo, anak ko. Mabalin na kasta. Iso nga awisem to ti asawam. Tawan matlaang kukuin na dito'y balayo. Dahil tanto matlaang aghil-ilad ti arabiden na itagmalmalam. Takayon ton ti mga awis ken kuana. Bareng da kayo ti denggen na, tatang. Marifey! Marifey! Ay, awan ni Marife nanang. Sa dino tinapanan na anak ko. Napanda naglabay di karayan. Awan nga mindanom mi. Nekat, pangaldawan, nga maging gaita, awan dapay. Amangan mat no di da kabaala na bagkatan tili na baanda. Apay numapan mo kitaan ida. Ingkatulungan dagiti aginam, Joey. Masadutak nanang. Kabailan dan dayjay. Joey! Ken may sa. Adda papanak inton madamdama. Na, sa dino manan ti papanam. Basta, adda papanak nanang. Saan yun nga amon no sa dino? Ay na, ipakat mo manan ti kinasadot mo ako nakon. Imbis amapan mo tulungan ti asawam, saan? Taday taman nga tan mapan aginawm ti pangrunam. Didak ka din sermonan nanang. Sana bali, tanasing putak mo't. Sa anak mo't amapan makigulgulo. Papanamanin aya. Apay nga inaldaw ka rumor, Marife? Di nakpakibibiyangan. Tasaan ka mo na pakibibiyangan, Joey? Na,
Apay, kastamot hindi pa nagsungsungbat mo kanyak. Apay? Addan pagpampanlakil mo, ha? 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 Ko, batam ti imak, Joey. Di mo masmasan. Masaksakit, anak. Agpudno ka man kanyak, ha? Ada lalaki man niya, ha? Ha? Awan lalaki. Inaldawa ka, Rumar. Tamapanak agdisdis kitar iti kwarta nga igat-gatang ko para iti inaldawa ka sa pulan tayo dito'y balay. Tadyak mat mauray nga gunay ka. Ha? Nuday tala ko mapanagililad mo iti agmalmalam. Katnapan ka nagbirok iti trabahom di nagsayaat ko, ma? Bakit? Pasensya kan. Sana bale. God will provide. Adda si ti Diyos. Kas iti kanayon ko nga iba ka. Amok. Kan mamati ak asaan data ito abaybayan. Anya ang God will provide asasawa mat, Joey. Apay, di mo amo tay pagsasao ako nanak at nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ha? No di mo tulungan ti bagim, awan lat amukon, Joey. Tulungan ti bagim tapno tulungan na kamat ti Diyos. Saan kat aday ta sa umlaang ti makatado? Nukasta, inlimad mo iti asawam ti panagpaay mo kada madamila kas babaunan anak ko. Ay, wala nang. Jakon imbagbaga Tano maamuan na, sigurado nga min apagsardengan nak. Saan lang nga day ta? Amangan no aga pa kami pa'y. Ay, unay lakit din di asawam. Laklakayanan ngam saan pa'y langag nakam. Wan nga rod nanang. Mapampanunot ko paikit din apanawan. Anya, ay saan na balasan ko? Dayta ti di mo aramidan. Ipagpagapumlakuman iti anak yaw. Di kat agbalintaon ang nakakaasi ti anak yaw. Asinuntun nga iti madakkelan na nga ama, no bilang laang. Ay, uray awanan takas jay mati ugali na. Saan amaw awatan? Na-pride lang arudan, sadot pay. Uray kumamat, no saan aday talaang mapanmakiin, inom ti kukuin na. Ay no, agbabawi aksan anak ki asawa iti anak yun, nanang. Bayam, tairaman may kaniabalayan kadagiti kararag may. Agan anos kapaylaang balasang ko, wad? Patsak ang makapanunot tumatlaang ni Joey. Ay, nanang. Hindi ka agdanag, takasaritak tupay manen maminsan ti anak ko. Sige, nanang. Katagyaman na. Ne. Aguyat kamutan ba kay? Apa yan? Gapo siguro da ito yan kadagiti na urdong abang banog ko. Uray ti anak ta. Agurigor ka nagpanatang matan. Ay katagtumar kayo na iti agas. Wano mapan kayo agpa-doktor. Iti kasta, irisitahan da kayo iti agas kat masigod da ita arikrik-naan nyo. Kumaa, ngam ultimo paggatang iti agas kat awan. Ha? No kumatada trabahom, dada kumamot may gatang iti agas kan pagpa-check up mi nga agina. Mabitlaan, tamapanak iti ayan dananang. Mapanak mang ibaga iti kwartada. Manan? Ha? Lakay, agpanunot kamat kuman Pangaasim, saan kan abaro? Pamilyado ka na tao. Sursurwam kumamatan ti tumakder, babaen ka dagiti bukod mo asaka. Agtrabaho ka para iti pamilyam. Di mo kumaurayan nga dapay dakas ang mapasamak sa kanto agnakam. Pangaasim, Joey. Sa dino tinagkapuan ba kahit? Ijay balay da Joey, lakay. Kahit, kumusta damatan ngay? Hay na, kas iti sigud awan lata nagbaliwan di anak ta. Kanya nga tayo ti kasayatan nga ramitan ta. Tapno agbaliw matan ni Joey. Nakababain matitimanugang ta. Kasta matan kadagiti abalayan ta. Ay, wan nga rod lakay. Imbis ko mga agagagat, saan magtakarkaruan na matan ti kinasadot na? Ay,
No timaw tawidan na nga taaya. Isulaang matigas niya eh. Naa, damagam no asino titin mawidan na sanak tutalyawan. Ah? Kaslada kayat mo asawan iti kastapan ng kitam kanyak. Ay, awan, bakit? Ay. Hindi mo iba ka asyak tiin malaan na ta sa anak mat asadot, Emilio. Ay, awan matimbaga kakasta bakit? Tinalyaw ka lang, ba't sikamot? Di nakman paglulukwa na kasta, Emilio. Si kansa matin malaan na. At nga minsat sadot mo ka. Anya? Ay, saanin aday tati pagsaritaan ta bakit? Patalastas lang matay chay, basta di ka mauma ang magikararag, asapay lakuma, talawlawagan ti Diyos ti panunot na bakit? Iti kasta, agbaliw matid. Kang runaan iti amin, saan tamad lang ang mauma amang palagip kenkwana. Kanayunag ti mapan iji balayda, tapno madagdag nga agbirok iti trabaho na. Nay, apa yan may bakit? Di ka matagimbagay. Ay, wan nga roda. Matakayak samutan. Anya? Saan bakit? Di ka kumamatag sa o iti kasta. Pangasim. Madiya talaga. Panagrik na kat na mambanugak. Napapapanam ngamin aya. Apay akanayon ka marabyan. Tamagam di tabagim, Joey. No agtrabaho ka kuma. Di sana kun amarigatan ang mapan makilablabada. Anya? Agnakam kamat nga minan Joey. Tulungan nakmat nga agsapol. Tulungan nak nga agtrabaho. Ikatim kumamat ng tikinangato ti pride mo. Agtrabaho ka. Ang tinulong ta. Ay, bakit? No di ka pa'y lagbaliw. Talaga panawan da kan iti anak ta. Ay, saan bakit? Pangasim ta di mo aramidan tayo ta. Agpaimbag ka bakit? Kat, pasensya ka noon. Di ka agdanag. Ikarigata ka tilmunan ti pride ko. Para kada kayo iti anak ta. Agsapol akon iti panggadak bakit? Promise. Nagbuteng ti asawak, idiin bagak apanawan mi no saan paylaeng nga agbaliw. Inikak nga rod iti gundaway ket tinungpal namet ti Karina. Ingaad na tinagbirok iti trabaho na, aging ga anaawat kas may sa a driver. Makunak anagasat ti asawak, tadakkel akumpanya ti pagtrab-trabahuan na. Dakkel pay nga agpasweldo ti boss na. Ket ita, makunak anatalgadan ti kasasaad mi. Saanen akasla idi abasta agkasapulan kami ket tumaray kami iti ayan dagiti naganak na. Iso na laeng ta saan metten ananayunan ti anak mi. Agmay sa laeng daytoy ket madama metten nga agad-adal iti elementarya. Aging galaangan ditoy Miss F. Toy pagayam mo, Marife. Ken ka pagayam Marife. Awan tinasayaat nga itden tinangato a pride. Tanuma minsan, daytoy pay kit di timang dadael itinapintas alangan-langan wenno relasyon ti maysa a pamilya. At least nasapa anak ameris ti asawam ket ita nagbalbaliwan. Kararag ken panagserbi iti Dios ti kabilgan a pundasyon tapno agbalin a napintas ti binukal tayo a pamilya. Alakastan pagayam Marife. Ket pagyamanak unay ting kapanagsurat, dito'y programa tayo alagip ti
napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagtengay. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat adumdumngag. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat kan mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag, adiyon tupulos malipatan, ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income or nosan, kan idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. Kumusta kayon, papagayam? Sapay kumata adda kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan tiing kay panagdangdangag, dito'y programa tayo. Iti daytoy agundaway, sagutan da kayo manon iti compilation, dagiti napalpalabas at drama tayo. Ngamsakbay na, pagyamanan da kayo manen amin, gapu iti awan sarday na nga ingkay panang tartarabay, dito'y nanumo at channel tayo. Hintay nga rudan danggan, dagiti agsasarono at drama. Ti pakasaritaan nga intay kan biagita, ket impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan apresi, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nasingpet ti asawak, awanan ti bero kakpay, gaputa adda aminan kenkwana ti nasaya at agalad ti maysa a lalaki. Iso na laeng, taadda may sa abanag apagsidsid da awak. Rugyak nga rodan ti ag salaysay. Apay kasta ti lang ang bakay. Kasla da nagdagsin a parikot mo. Saan lang ang akasla? Talagang adda na dagsin a parikot ko, Randy. Ha? Kayat mo ka di amaamuan na niya ti parikot ko. Bakit? Adoy. Daytoy ti parikot ko, Randy. Ala, mingmingam anaimbag. Anya ti? Tunggalago sarak iti pregnancy test. Kanayon a negative ti result na. Iti kaanuman. Saan ama ko na a pamilya ti panagdanata? Gapot na awan mat nga rod anak ta. Bakit? Saan kumamata kasta ti ibagam a? Anya nga rod ti kayat mo amang agmanipod kanyak. Maragsakan iti kastoy. Manumat din atawin tinaglabas manipod nagkalaysata. Ngam aging kaita. Di naklat tamaikan iti anak. Ibagak day ti kan ka tapno amam. Kasta unay ababawik anak iasawa kan ka, Randy. Prese. Ay nainsan, saan arumbang apagsasawam iti kasta nila kay mo? Panunutam kumamot ang masair jarik nana? Ay, jak mamin malapdan ti pungtot ko insan. Tunggal adda masabat ko akabats tayo. Wano amok. Kukwaklatan ti umapapal. Umapapal iti anya insan? Kasano, kat adda kibkibinin dang anak da. Idinto ta siya kat awan. Kinapudno na. Saan akon anaragsak iti dan na ti asawak? Saanan at talaga insan? Ay na, di ka agsasawi ti kasta insan. Panagkunak kat saan mat anagayatan ni Randy asaan kay amaadaan iti anak.
amin mo't anaganak kat day ti kalikagom da. Kan may sa amangan no talagang awan pa'y nabukalyo. Diyakon amo ti aramidak insan. Ti kunamket di, talaga alupas ti asawak. Isong adinak maipayan iti anak. Ay, kasla diyakon maanusan ti kastoy a panagbiag Teresa. Sinaaksan at talaga ni Randy. Napan ni Randy ijay balay idi na minsan nga aldaw. Anya tinaramid na ijay nanang. Awan mo't. Imay lang nakisarsarita kini tatang mo. Kasla nadlaw ko ti kinaliday na. Apay, adda ka di parikot yo. Awan mat nanang. Apay, adda ka di imbaga na kada kayo. Awan mat kit di. Ang amangan kunak no adda parikot yo. Iso nga imayak dito'y balayo. No maminsan, adamot saan mi apagkinkin na awatan nanang. Ang maurnos mi matadagos. Nasaya at mat nga rodno kastanak ko. No adaman ti saan nyo apagkinaawatan, pagsaritaan nyo adagos. Saan nyo abaybayan adumakal. Iti kasta, naragsaklat ta ti panagdanayo. Wen ka di nanang, awan rumbang apagdanagan nyo. Ken maysa, biyag mi dayto nga agasawa. Ada kaming itiwusto atawan. Kabailan min asulbaran adakda kami. No addaman saan mi apagkinkin na awatan, nanang. Presi, itay ka pala nga palang paliiwan. Nakaisam ka matamangkit kita iti cellphone mo. Kat, anya ko maitano agis isa makamangkit kita iti cellphone ko. Ada problema? Ay ko. Awan makit di bakit? Sana salud-sudag lang, may. Asino ayat ti kacachat mo? Itay pa ngamin amang mga gutiring ton di messenger mo. No asino man ti kacachat ko, awan bibiyang mo. No kayat mo, mangsapul kamat iti kachat mo, awan parikot kanyak, Randy. Presi? Nalawag mat siguro tinangag mo, Randy. Ay, unay ka magtan bakit? Di nakdisturbuan tabi siya. Naawatam. Adun sakit di ti kachat mo insan. Itay pa yung agun-o ni ti messenger mo Asino ay ti kachat mo? Kan itay ka pa nga isem. Ni ka di bayaw day ta? Ni, asino day ta kunak? Ibagakan ka insan. Hindi mo ko maibagbaga iti sa baliwan. Ha? Malagip mo ka di pa'y ni Oliver. Tisigod akayan ayat ko idi adda tayo pa'y laang iti kolehyo. Ni Oliver kunam? Diyay ka di lumakayan abak na? Sikamat insan. Saan mat nga iso tilakay? Sa nga pulo laang mat atawan ti inaunaan na kanya. Oh, apay day jay. Di mo ibaga nga iso ti kacachat mo insan. Wen, kat numabalin la ko mga isubli tinapalabas. Iso la ko man tinakikalay saan kat ani Randy. Ay, no amok la ko maadinak matlagayang maikan iti anak. Diyak la ko man imanugot apa ikalay sa kankwana. Anya? Ay unay kan? Anya ka din dagitang ibagbagang presi? Pudno ti ibagbagak, Insan Teresa. Katamom ka di, single pa'y laang ni Oliver nga aging gaita. Pampanunutak nga amangan no da kami tinaikari para iti tunggal maysa. Saan kat ani Randy? Ay sus! Apay, di ka mabuteng kadagitang ibagbagam insan? Uray pagbalik-balik tadam ti lubong, ni Randy latta ti asawam, gaputa isukat nga rod tinangikalay sakin ka. Laglagi pa nga da sinapataan nyo, insan. Nagkalay sa kami, ngam sa anak mat anaragsak iti danana. Kan maysa, nuday tala ang kalay sami, at damot solusyon na. Presi! Hello, honey. Hello, honey. Kumusta nga iti nagmalam mo? Kastoy, makabanog matagtrabaho. Ngam maikat amin abanog ko, tunggal mangag ko ti boses mo. Talaga? Siga talaga. Awan lang ta nagbaliwan ti kinalahilom kanya. Iti kaano man,
Saan tong agbaliw ti kinalailok kan ka, honey? Promise. Ang yaman na guray no kas na presi. Awon gayam. Kasarong tinagsaritaan da. Kaano ka nga umayin dito in Manila? Di ka madanagan, honey. Jack pulos malipatan day ta nagsaritaan ta. Kinapudno na, nag-file akon iti resignation letter ko iti trabaho. Iso nga iti kabiitan na panawan. Agdan natan, honey. Agyaw mo na kani. Ang sige, ipagkapom latang aron. No kaano tiyo umay mo ditoy, tas sabatin ka di terminal. Okay, honey. Ang sige, tatupay taramida kani. Umawag ak tumanan. Bye! Sige, honey. Bye. I love you. Pakawanan na, Grandi. Ngam saan kan nga ayatan. Bakit? Anya ka din tayo tanga ibagbagam. Nalawag mo timbagakan ka. Saan kan nga ayatan? Iti ka anuman. Saanin ang maisubliti sigod apam matagkan panagayat ko kan ka. Presi? Pumanawag. Takayat ko asapulan tipod na aragsak ko. Saan? Di mo kumawat aramidan tikastoy kanyak. Pang-aasim bakit? Ipakpakaunakan ka. Saan mon anam namaan asublyan ka pa'y? Ngamin, manipod nagkalay sata. Diyak pulos narik na tipod no aragsak iti panagdan nata. Hindi nagkalay sata. Nagkinarita. Ngay tirigat ka namay. Ag tinulong ta. Diyak ba't nagayatan tikastoy asaan ka anay kan itanag? Di na kumamat palawan bakit? Pang-asim. Basta panahon naklata ka din nakasta. Panyagamatin. Agasawa ta, presi. Dahit ako matilaglagi pam. Pasensya kan. Ngam di na kun maalukoy pa'y. Namimpinsanen anapukaw ti panagayat ko kan ka. Naawatam. Laklakit din loging galangan iti arapap ti panagdinatahani. Saan lang ang arapang apani? Ada akon. Agkadwatan. Kat iti kaanuman. Saan kanto apanawan? Yaman aknukastahani. No idi kolehiyo tayo. Kat nagbreak taga po kinirandi. Saanan ang mapasamak ita? Jakon itulok ang mapasamak mananday ta kadata. Gauray, ininaw na kiti sa nga pulo atawan? Awan parikot iti dayta. Di mat ko nada, anasamsam it nga agayat tiin inauna. Ay karuwa na. Kinapudno na. Pagbababawyak ti panakikalay sa kinirandi. No amukla ko maakastoy gayam ti biyag ko kankwana. Sa anak la ko man nga imanugot idi. Ala, saan mo na panunutan tayo tani? Tinapatan kita gayan ayat tayo. Kinapudno na, sana kun anaki ayan-ayat pa iti sa bali. Maripol nag-break ta. Iso nga itata nagsinubyang ta. Jakon itulok, ngagsinatamaran. Uray siyak mat Oliver, honey. Lamlamaim ngagbiag ka akas may sa adon niya iti danak. Presi, honey. Adda umawawag. New number man. Asino nga taday ito eh. Sumbata. Hello? Hello, Presi. Dasaya at tasinong batam ti awag ko. Basapol pa'y gayam abaro numero ti umawag sa musumbatan. Idi kalman pa'y nga umawawag akin ka. Ngampulos adi kasimong pa. Nanang? Anya ka din day tangar aramidam. At panunot ka kadi panunutom kumamot ti asawam. No anyaman ti parikudyo. Pagsaritaan nyo itinasaya. Saan akasta? Nanang, kasi iti kanayon ko nga ibaga. Saan akon anaragsak iti dan na ni Randy. Kapo ka de, tandan sa bali alalaki iti biyag mo. Pangaasim, agawid ka kuman. Awan tinasaya at nga identikas tangar aramidam. Iti kaanuman, saan kantong agbalin anaragsak,
Gaputaan da tao ang masaksaktan. Gapu iti aramid mo. Itay ka pa'y apalpaliiwan, honey. Apay akasla saan ka amakaid na. Adda ka di parikot mo? Ha? Ay, honey. Awan parikot ko. Adala pang panunutak. Ibagam ko makanyag. Itikas na, matulungan ka no anyaman dayta. Mabaling ka din ang kulibag kalatan, Presi! Nanyaman ti parikot ko. Awan maitulong mo. Nawatam! Oliver. No awanan ti tadto mga ibagam. Mapankan iti silad. Di na kasangsarita. Ado ti pampanunutak. May salaang kumatis ako. Pangaasim tagtumpal ka no di mo kaya't amadiswan ka. Anday ko. Apay at tinumpanak matin, Oliver. Anya ka titibasol ko kan ka. Di mo salud-sudan. Laniyel ti basol mo kanyak. Ha? Ngamin na. Siga mismo ti basol. Anya? May saga malas sa dimting iti bego. Anya ka din day kang ibagbagam. Anya ka di tinaramig ko kan ka di mo nagustuhan. Pumaraw ka dito sa wana ka. Tamangan no ang sabot parang kita kit. Aliyabat di maraming ko kang... Oliver. Nasaya at matasimangpit kan, Oliver. Abay, atay bagaw. Win, honey. Adyaday ka. Masiko ka. Agdoan abulan. Ano na? Masiko ka ko ng Presi. Wan, adan anak ta, honey. Masiguradong kadyasak ti ama. Oliver. Nuti panagkunam. Kat maragsak na kiti dahil tanging patawag mo. Nagpitot ka. Ala, pumanaw ka dito sa anak. Amangan no si Kapa iti pangipapasak iti pungtot ko. Una yung tikastoy. Apay akalat mata na nagbaliw ti ugali ni Oliver. No kaano pa yung masiko ka. Kat isumatan ti panagbaliw na. Ikay ka pa'y lapal-paliiwan balasan ka. Pagsangsangit ka ba? Apay ka dahil? Da kayo matkayam, tat. Kinapudno na kanayon ko amang di panagap-apa yung kini Oliver. Ay na, balasan ko. Di kasaya ata nga aramidom ita. Panawa mo na dyan lalaki. Itiyan niya kumaga po ang panawak ni Oliver, tata. Apay, di mo ka di mo apamilyado ni Oliver. Anya, Ay, pamilyado ko ng tata. ay, Amangan mo't no nagbidot kayo lang. Amangan no sa baling Oliver ti pagbagayo. ay na. Saan na ka nagbindot balasan ko? Ang asawa ni Oliver. Isuda ti kabayagan, aborder ko, di ti apartment ko. Pinanawan lang di asawa na. Gapo iti kinababairo na. Kaya nagwala pa iti anak na. Anya, Apay, saan na ka diyan ay bagaking ka na ita? saan? Sana po no day ta, tata. Sos Mariosa. Awan pamilya ni Oliver. Awan. Ulbud ka! Awanan kay di bain! Damok na pudno ka kanyak! Ngam saan mat gayam! Ito ta na mo wamon nga ta nasawa. Mabalin mo ti pumanaw, Presi. Nung ti palag ko nam, kat adamang seryoso iti kasken ka nga dan asawa na. Nagbidot ka. Yan may sa. Kas itinakunak idigan ka. Sa anak asigurado asyak ti amat ti sigug mo. Awanan kay ti bain alalaki! Kalpasan ti amin! Kasta ti bagam kanyak! Apay nga
itong baka ngayon! Si Kaki di tawang itibain! Dinakman tong patungpain na kasta! Diyak kaya't atong patungpain na kultana! No, hindi pala kumadamo. Kat imbagam kanyak nga dagayaman pamilya. Sa anak ko maanagtalagkan ka. Ulbod ka! Manangalilaw ka! Tikunam kiti, sayit ka babae. Ang dalang nga roda na asawam. Nagbiro ka pa'y laing iti sa bali. Oliver. Pabluman saan ka di? Amangan no into nagbalawak kat siyak tumaten ti sukat mo. Isunga itabay lang. Mabalin mo ti pumanaw. Alam aminan akagawaam kat pumanaw kan ditoy. Nawadam! Ha, prese. Nanan. Simang patkagayaman. Masikog ka. Wala na. Hindi na kaya tatakdaran ni Oliver. Tsaka mo nga dagayang pamilya na. Inlimad na kanyak ti amin. Anya. Awanan ti ropak ngay parangko kada kayo. Nang runay ti asawa. Nga mawanan ti sabali apapanak. Nasaan nga subli kada kayo. Ay, jak amono niya ti ibagakitakan ka, presi. Jak amono masyanakan ka, wano saan. No amom la kumati na pasamak itipyag ni Randy. Kabayatan ti kawan mo. Anya ti kayo ti asawa nanang. Kumusta ti asawa? Ay katadda ijay balayo. Sana pimampanaw. Isuna laang tainal daw nga uminom iti arak. Nanang. Maragim bubukod ka, presi. Tibagim laang ti pinampanunot mo. Pagkawanan na kumananang. Nagbidot. Ti asawam ti rumbang apagkidawam iti pamakawan. Saan na asyak? Jak ammo kan ka, presi. Jak ammo no apay anaramid mo ti kastoy kin ni Randy. Iti likudan ti kinasingpat kan kinaanos ng asawa. Nanang. Ha? Presi? Pakawanan na kumaranti. Masikog ka. Wen, amo ka saan ako na may karikan ka. Imayak lang ang tapnog kita iti pamakawan. Nagbitutak. Gusto ni nanang managing bubukod ak. Tibagig lang ti pinampanunot ko. Presi? Ti amo katagbalin na kanaragsak iti nagbalin a desisyon ko. Ngam nagbidutak. Amin abang nagadyak napadasan kan ka. At napadasak iti dan na ni Oliver. Amo ka nasakiti naramit ko kan ka. Ngam sapay la kumatadumtang to ti gundaway ama pakawan na. No pamakawan ti kikidawa. Nabayagan na napakawan ka, presi. Randy. Amok, may ti kahanuman. Jak may pahiti anak akal kali ka guma. Iso ngay naklon ko nga rugti pa ng panaw mo kanya. Mawakan ka. No apay anaramid mo tikas dyan. Daksang gasat. Kastamat gahim ti nagbanagam. Emuray no kasta. Ay ayatin kalata, presi. Kasi tingkarik iti nagkalaysata. Ita niya man na panlubok adumteng kalata. Sana ka basta umibat. Ilaban ko tayat ko ken ka. Randy. Amo,
Kanam lama akong naibaga dagiti tattao. Ama agak iti panagaklon kumanan ken ka. Iti likudan tinaramid mo. Ngam kahit kulang apanagnakan. Anapudno ti panagayat ko ken ka. Imbes ngagsina ta. Ornusan talaang ti pamilya ta. Nakasagana ka tumakder. Kas ama ti agbalin nga anak mo. Presi. Naglalaok abain. Babawi ken gura iti mismo abagik tinariknak iti daydi agundaway. Ngam kastaunay apanagyaman ko, gapu ta inaklon naklatta ni Randy. Uray saan nga iso ti ama ti sikog ko, kat inaklon na daytoy. Inaklon na kat inbilang nakaspudpudno nga anak na. Nakasingsing petlat ta kanyak iti likudan ti panangpanaw ko idikin kwa na, gapu ta di nakat nga rod maikan iti anak. Ita, talo atawan matan ti ubing kat ni Randy ti makakaadda amangay aywan ken kwa na. Pagbabawyak ti inaramid ko ken kwa na, ngamjak to pagbabawyan ti panakabukal ti kakaisuna nga anak ko. Nga isu ita ti mangpatpatibker iti ayan-ayat mi ken ni Randy. Nga uray amok nga adalatamet dagiti gundaway amalagip na ti madi nga inaramid ko ken kwa na. Daytoy man ti padas ko ajak to pulos malipatan, ket sapay kumata nakaibati ak iti adal ken liwliwa kadagiti padak adumdumngeg. Tuy pagayam mo, Presi. Ken ka pagayam Presi. Tunggal may sa kadatayo kat adama ko na apagkapuyan na. At dadagiti gundaway nga agbiddot tayo. Ngam sapay kuma, tadi tay aramiden daytoy arason, tapnumang pasakit itirik na ti sabali a tao. Panunutan tayo pay kuma na imbag dagiti agbalin a desisyon tayo. Kat aramiden tayo kuma dagitoy a pagadalan, iti kasta kat di tayton ulitan pay. Kat sapay la kuma, ta saan mo asayangan ti gundaway nga impaayken ka ti asawam. Gaputaman mano ti lalaki akas ken kwa na. Alakastan pagayam Presi, kat pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat ngayon ta ibasa ita, kat nagapo ka ni pagayam tayo a Monica, Manipod, Baguio City. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin, idanon ko man pa'y tinabara apanang kablaaw ko kada kayo, amang bukbukal, kadagiti agkakapintas a drama dito YouTube. Siak ni Monica. Nakapagsurat akmet tapno inakibinglay tinagbalin apadas ko, apatsyak apakaadawan iti adal, ken mang tadliwliwa kadagiti padak adumdumngeg. At datay pagsasao iti Tagalog ako nanaket, ang taong gipit sa patalim kumakapit. Nakunak daytoy ngamin kastoy tinagbalin ataray ti biag ko iti naunday apanawan. Ti amok idi ket awanen daddo maapamuspusan tapno mailasat ko ti rigat ti biag apagdaldalanak. Banag ang nagbiddutak. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Gayam ti sina. O di sige, agsinatan. Awan na sakit abakrang ko. O, atoy, ha! Alaam amin dagiti kagawaam. Una, talaga nga alag amin dagita. Ngamin, siyak matigim matang amin ka dagita. Awan mo't naipuntar mo. Ngamin, puro ka sugal, puro ka gastos. Gastos ka agastos, iti awan mo't kasiskan na. Talaga nga awan na ipundar ko. Ngamin, si kamat timang gasgastos iti kwarta. Oo, di ka man nagpabasol, Monica. Kat no demon to pa'y mabayadan ti abang diti apartment. Siyak amin ti agbaybayan. Oh, kat di sikan tinalaeng. Wanan, sika aminan, sikan! Talaga mo eh. Asino dayta? Asino dayta kunak ka? Inkalukatan tiridang. Apa asyak na eh. Sige na. Asidag ka dita, di sikan ti manglukat. Ha! Ay.
Mabalin ka diya kapsutan nyo lang ti agsao. Ada ngamin patpaturugag nga ubing, sapay aggurigor. Amom ka di nga agap-apa kami. Mabalin ayamot ti agapa asaan nga agbinog kao. Ay, sus Mariosep. Kasla siyak pa yung tinakabasol. Ay! Saan sama ta na uli magtiagyan ni ti kabarbaro nga apartment, tiyaw anak ka. Ay, wan nga rod tatang. Angam, kasla nakitak matapim manawan ti karelasyon ti babae akaaruba tayo. Nauli magtumat siguro ti aglawlaw tayo. Imanawan nga agpaisaw. Ngam, andaman mo tin nakitak akot siya ang nakaparada ni tabatog ta. Ha? Madlaw nga damot tin edad ti lalaki abim maba manipo ni ti kotse. Kaslabak nang may. Anya? Ay, una yan. Amangan mat no talaga akasta ti trabaho na. Kasta nga. Kasjay Amuyo mat siguro ti kayat ko asawan tata. Ay, Kanya nga tano, iba gamit ta asawam, tamang sapul langan iti sabalya pag naadan tayaw. Anya? Ay, narigat ti agsapul ita tatang. Kan may sa, kayat ko dito ngamin, adayo ang nalawlawa. Di tayo latan pakibiyang ang dagiti kaaruba tatang. Biyag na day ta. Iso ang makaammo nga rod no anya ti kayat na nga ramiden. Awanan bibiyang tayo kankwana. Atoy, kwartan day ti makabulan kabayatan ti kawan ko, wen. Sa dino ngamin ayan ti papanam Armando. Agawid ka kadi ti ayan ti asawam. Una, kasangay ti naudi nga anak mi ita. Iso anas kan nga agawid. Open nga nga rod amay sa abulan. Kabuan natag bakasyon na paymet. Ang bakasyon ka kunam. Idinto ta siya. Kat agbating agmay-may sa dito'y apartment. Among matanda sitwasyon ta. Saan ka din? Anya nga tano sumuro takkan ka. Anya? Uray ijayak tulatan hotel nga agnaad. Itikas na, makabakasyonak mat. Bak nang kamat. Iso nga amok akabailam ti agbayad iti hotel. Saan ka di, babe? Monica, masapul ti bublia panaganlan. Kinapudno na agsususpitsan ti asawa. Narikatan? Ay, sige man lang. Ang nayunam nga rod ato'y inted mo. Kurang daytoy, babe. Okay, no problem. Kung may kabandit di, babe. Ay na! Saan adita? Makiliti ak, babe! Ay, makapamauyong ka talaga, Monica. Hindi ka danag. I-transfer ko at dagos iti bank account mo, tinayon ti allowance mo. I know! Okay, babe. Day takot ti kay-kayat ko kan ka. Talaga generous ka. Di naktip-tipidon iti kwarta. Kang ronaan iti amin, iti panagayan. Ay, amok nga inikan na kay ti kwarta da dyan lakay. Isong itid mo kanya. Saan nga rod ko nakit? Apay ayaan nagdagulit ka, Brando. Awan ti inted na, naawatam. Kasta? Anay ko, ibatam ti imag. Masaksak ita anak, Brando. Di ko na mamati ak. Di nakul-ulbudan si ka, Monica. Anay ko. Ikan na kuno bakal ka. Anay ko. Itad mo kami ng ti kwarta. Basta, saan ka masaktan? No pang bisyong tumit lang. Saanan? Igatang ko day iti agas ni tatang. Di mat kinunakabaybay amon ti aman. Awan lang arudan serbina. Ngam gas-gasto sampay lang ti inutil nga amam. Sinipat na ka. Saan nga inutil ti amak? Awanan ka itibain. Anay ko. Itad mo kanyak ti kwarta. Unupot de kung ti angsam. Saan, Brando? Maasi ka kumamat kanya. Saan? Hello, Auntie Belen. Pasensya kan itaakla ang anak kaawag. Medyo busy ak namin iti trabaho. Ay, awan parikot iti dayta kaanakan. Maawatan ka. Kumusta ngayon ni tatang, Auntie?
Kasi ti Diyos, nasaya at magtikasasaad na kaanakan. Barang ano makarecover matlaang iti pan nakaatake na. Mangipaw itak iti igatang nyo iti agas na. Kan mang tadak matlaang para iti usaran na nga ag-therapy. Sikat di makaammo kaanakan. Sana bali, ante. Nayunak tumanan inton makasweldoak. Da kayo pa'y lang kumati makaamukin ni Tatang Juan. Wen, kaanakan. Awan ti rumba nga pagdanagam. Ngamen, adu kami met dito'y nga agsisinublat ang mga iaywan iti amam. Agyaman ako nay, ante. Sige nga, Rodan. Baliwak tumanan ti umawag. Agsubliak ngaminan iti trabaho. Bye. Ay, sapay ko mataging bagmatan ni Tatang. Miss, excuse me. Apay ka di? Basuram ka di dagita, oy. Ha? Uwan. Apay ka di? Medyo naangot nga minan, miss. Sa mga numabalin nga... Kaya't mo nga ibalang dagita a basura? Oh, sure. No problem. Agyaman na ka. Naglokaw. Tiyawanan bain na babae. Sakit din ti pinagbasura na. Nagalasan. Amon, kailiw ka unay, babe. Oras siya kung bata mo, Nika. Kailiw ka unay. Kuna may sala ang abulan. Ang nabayag mat adi ka imay dito apartment ko. Ako amin, babe. Ado ti pakakumikumak. Isumay ta klaman na nakaumay. Di mo pa'y sungsung-batan dagiti awag ko. Pasensya ka na. Simurot nga minti asawa. Iso ajak makalay ti tiyempo. Kau-awit na lay di kalman. Kasta ka di? Wen, pasensya ka na, babe. Ano lang itinaramin mo? Kabayatan ti kawan ko. Siyempre, inururay ko ti panagsublim. Anya pa hingay. Sumurot ako makadagiti gagayim ko nga out of town. Iso na lang, Tanya? Awan mo't kwarta. Iso adya kon si Murot. Aw-awisin dakmanen ang mapanagauting next week. Ngam, kinunak next time. Ngamin, agtip-tipidak. Ay, sana. Ate, sumurot ka kada, babe. Iti kasta, makaliwaksay ka. Ate. Galante at talaga dahi ti anak nain. Kwarta manan, Monica. 20,000 namin dayta. Gastusong magbakasyon. Sumurot ka kadagiti gagayem mo, tapno makarelax ka, ha? Wow! Anya nga tano sumurot ka mat. Kaya't ko asawan, duwata asumurot. Ha? Uwan kumagam, amumatan nga do ti pakakumikuma. Masapul nga si kaswag dagiti negosyo. O sige, inton maminsan, duwatan to laang agbakasyon, ha? Sige, wala. Promise? Promise, babe. Okay, babe. Gundawayak pa'y laang ti agawin. Kabayatan ti kaaman ni Brando. Dakkel mo't agatad ti intad ni Armando. Aramatag day ti nga agawid ijay probinsya. Itikas na. Masarong karakmat ni Tatang. Kailiw ko na yan ti amag. Sigurado nga urayan na ti panagawid ko. Ni Auntie Belen mat ti umawawag. Apag husto ti awag na. Ibagak ti panagawid ko. Hello, Auntie Belen. Hello, kanakan. Oh, Auntie. Aping agsangsangit kayo. Awanan ti amam, Monica. Anya ti kinunayo, Auntie. Hawanan, natayan ti amam. Inbati na tayo ni Manong Lucio. Saan? Saan napod na day, Auntie? Kat no agawid akita ti tabalay. Saan apod no anatayan ti amag? Saan?
Tatang! Tatang ko! Nay, anya tiyar aramin demenen. Shh! Apay ala kadepet tila payag mo iti dindaing. Andan sa napasamak. Anya, Itay ko pa'y amang mangag ti panagsangsangit ti babae iti kaabay tayong apartment. kat no dengdenggek itay di tarwar. Adamat kasarsarita na iti cellphone. Anya ngay kanuday jay, tatang. Saan aya ako nam, asaan tayon apakibiyangan day ta babae. Ay ko tatang. Kasla, mas asyanak ngamin kankwana. No makitkita ka lumablabas di tarwar, kasla nakalidliday. Natay ka no, ti amana. Kasta ka di? Ay, kaasim at nga no kasta. Ngala, inkakit di si kaswan ti anak mo. Amakan no nakariingay. Nakarang kamay mo, Nika. Hindi ka ba asangit dita? Disturb mo kayo tiguro. Magtalnak ako na. Anay ko! Sige! Patayon na kon, Brando! Anya? Patayon na kon, kunak! Ngamin kalayon nakmat lang ang asaksaktan! Patayon na kon! Dadaalan ta ulong. Agasam ta ramidin na ka-kriminal? Talaga mata-kriminal ka! Kita ka man langin. Mga nung maipusti pasensya. Mapatay ka nga, paiso. Nitatanglangan ti makagapo. No apay nga aramidag ti kastoy. Nitatanglangan ti makagapo. No apay nga daak pay lang dito yapiyag. Itatawanan. Awan matan sir-serpit ibiyag ko. Awanan makagapo. Tapno agbiag akmay. Nasaysaya at numatay akmatan. Tiulas. Wan, tiulas ko. Ala akat italik ititawa. Tulong! Tulong! Uray lang madadangay ti ruangan, iti pa nagtuktok na. Tulong! Pagasim! Tulungan na! Tulungan na kami! Apay nga ta. Apay ay. Tulungan na! Tulungan na! Ti anak ko, akong kumpulsyon. Mga asim, umawag kay ti tricycle. Uno niya ang klaseng tilugan. Ipantay ti ospital ti anak ko. Ay, wan. Sige, mabit lang. Agyaman ako na idok. Awanan niya man ni misis. Basta tungpalan niyo amin na bilin ko. Hindi kasta, saan na mapasamang iti anak yun, tinapasamang itay. Wandok, katagyaman akmanan. Oo, kumusta ki anak mo? Naispalan iti pagad. Inauna nga anak mo kadiday ka? Wan, itaklaan kami na makakita iti ubing nga kumbulsyon, iso na tarantaak. Ay, madanag, anak iti kasta unay. Imbaglaangan tainlo katanak adagos, itay nagtuktukak. Aguray ka, iti awit-awit mo. Ulas day ta? Wan. Ay, pasensya ka na. Pati si ka nataranta. No saan ka nagtuktok itay? Amangan na awan akon kadagiti akong daway. Nakan ka din? Ha? Nakaturog pa'y mati anak ko. Kan obserbaran pa'y kano dagiti doktor. Umay ka, mapantamangan. Agyaman akmanan ha? Monica tinagan ko. Agyaman ak unay, Monica. Eden matinagan ko. Siyak tirong bang agyaman kan ka, Eden? Ha? Apay. Basta. Ay,
Anya nga gayam ti trabaho. Awan trabaho. Makikita yung siguro dagiti mapmapan iti apartment ko. Kayat mo ka diti agtrabaho? Ha? Amom, sayang ti kinapintas mo. Panagkunak, bagay mo ti agtrabaho iti hotel, kas may sa receptionist. Anya? Awan mo't nalpas ko a kurso. Kasaritak ti kasinsin ko a manager iti may sa hotel. Ag-apply ka. Amangan no nababalaang ti sweldo. Amin mo't abanag, kat agrugrugi iti nababa. Tinapatag, napintas ti trabaho. Saan ka mo't nga i-judge? Ngam no ti panagkunam kat awanan namnama para kan ka, ay nagbidot ka. Adupay tinasaya at agundaway nga agururay kan ka. Italag mo ti amin iti Diyos Marswa. Kat patsak, tulungan na ka. Basta lakit di tulungan mat ti bagi Monica. Tunggal malagip ko day di apasamak, makaisamak. Kanayon kumat nga ibinglay daytoy apadas ko iti simbaan kas testimonya. Kanayon ko nga istoryaan nga itinaminsan ket insalakan nak ti maysa a panagtuktok manipod iti ridaw. Naawatak iti hotel anang irekomendaan ni Eden kanyak ket ita makunak a naornoskon ti biag ko. Nasaya atan ti kasasaad ko iti biag. Ket panagkunak, nakasagana akon nga agpamilya, no lakit di adalalaki ang mga klon iti napalabas ko. Kadagiti adda pagdaldalanan na apanubok, diyo panunutan nga awanan namnama. Dumteng ket dumteng tulatta ti gundaway para iti napintas a masakbayan, no lakit dita ditay liwayan ti kumararag iti Diyos a namarswa. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, ket pagyamanak unay ti anus mo anang yornos para iti pan nakaidrama toy padas ko. Toy pagayam mo, Monica. Ken ka pagayam, Monica. Amin tayo kat adam ako na aparikot nga intay pagdaldalanan. Tunggal may sa kada tayo kat adaan parikot. Ngam adamat laang kada tayo ti desisyon no agtalinaed tayo iti dayta a sitwasyon. Wenno bumangon tayo tapno intay birukan tinamnama amang itunda kada tayo iti nasaysayaat a masakbayan. Kablaawan ka, ngamin nailasat mo dayta a panubok iti biag mo. Itultuloy mo nga rod ti agserbi iti Diyos. Ket patsek aparaburan na kanto iti lalaki a mangayat, mangipateg ken mangitungpal ken ka iti altar. Alakastan pagayam, Monica, ket pagyamanak unay ti kapanagsurat ditoy programa tayo alagip ti napalabas.